Pozdrav svima, radimo krug. Odredi obim i površinu figure. Dakle, data nam je slika neke figure i mi treba da odredimo obim i površinu date figure. Ajmo prvo površinu. Dakle, vidimo da se površina ove figure sastoji iz površine ovog velikog polukruga i imamo tri ova mala polukruga koji su jednaki, pa ćemo ih obeležiti sa 2. Dakle, imamo da je površina jednaka, površina ovog većeg isečka plus 3 puta površina ovog jednog malog isečka. Pa imamo recimo da je P1 jednako, dakle, pošto je u pitanju polukrug, nećemo koristiti formulu za isečak, nego ćemo to uraditi kao polovina površine kruga, dakle imamo R na kvadrat pi polovina. Samo da vidimo koliki je poluprečnik, pošto je cela dužina ovde duži 6, dakle 2 plus 2 plus 2 je 6, dakle polovina toga je 3 cm, dakle imamo da je prečnik, odnosno 2R jednako 6, dakle imamo da je R jednako 3 cm, pa ćemo ovde pisati 3 na kvadrat pi kroz 2, odnosno imamo da je P1 9 pi polovina centimetara kvadratnih. Sad tražimo površinu ovih malih, dakle P2 je jednako, isto koristimo R2 pi polovina, samo da vidimo koliko iznosi poluprečnik, dakle ako je prečnik 2, poluprečnik će biti polovina, odnosno 1, pa imamo 1 pi polovina, odnosno samo pi polovina. Pa će površina biti jednaka 9 pi polovina plus 3 puta pi polovina, odnosno ovo je dalje jednako, pošto su isti imenioci možemo sabrati, pa će biti gore u brojevcu 12 pi, dole 2, 12 i 2 se skrati, pa je površina jednaka 6 pi centimetara kvadratnih. Dakle, pošto imamo isti imenioce, 2, 2, možemo sabrati brojevci, imamo 12 pi kroz 2, 12 i 2 se skrati i ostaje nam 6 pi centimetara kvadratnih. Sad imamo obim, obim će biti jednako, dakle imamo ovaj veliki luk ovde, obeležit ćemo ga sa L, plus imamo ove male L1, 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 pošto su svi jednaki, bit će 3 puta L1. Pa ajmo da nađemo L i L1, L će biti polovina obima kruga, odnosno 2R pi polovina, već smo rekli da je obim ovog velikog da je poluprečnik ovog velikog polukruga 3 cm, pa ćemo pisati 2 puta 3 pi kroz 2, 2 i 2 se skrati, ostaje samo 3 pi i imamo L1, ista formula, dakle da se 2 i 2 skrati, postaje samo R puta pi, što je jednako, R nam je samo 1, pa će biti pi centimetara. Dakle, imamo da je obim jednako 3 pi plus 3 puta L1 nam je samo pi, dakle 3 puta pi, što je jednako 6 pi centimetara. Dakle, našli smo i obim ove figure. To je to. Pozdrav!